شخوار نورجان پیواجوی چارەسەریە لە تورکیە بە گەرمی کەتیە ڕۆژەوێ دی دیارە گاوێن باش تێنە ئاوێتن چارەسەریەک چێ دبە وێ باندۆرەکە gelekî baş li beşên Kurdistanê jî bike bi taybetî roj ava û başûrê Kurdistanê ji xwe Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser pêvajoya li gel PKK got ew ji pêşveçûnan delxweşin yanî razî ne û dibêje ew rê nadin kesek wê pêvajoyê xerab bike têk bide هەروەها کابینەیە حکوومەتە تورکی jî roja duşemê bi seroketiya Erdogan li Anqereyê civiya piştî civînê êdî daxuyaniyek hate dayîn Erdogan di gotara xwe de behsa wê yekê kir ku pêvajoya Tirkiye bê teror hem li welatê wan hem li Tirkiye hem jî di nava PKK de dibêje hinek hene xerab dikin dixwazin xerab bikin lê ew rê nadin neyên di nava PKK de ne jî yên li Tirkiye wê pêvajoyê xerab bikin ez ê îro bi ferehî behsa vê mijarê bikim li gel kê li gel محمد دارا اکار سروکی برای اک پارتی ل آمده جا آمده ل گلمنکک محمد دمات خوش به خیراتی کیف خوش بود دبی میوان من کک محمد پرسه کیش تبکم دبک ونه کی پرسه که جبوتا نزانم چابل جبو خلکی و گلکی گرینگ به کنگی و گروپ که پکک چکن خداینن قالوا كار دوباره بكن من حسكر كاك محمد كانجي بحثات تشكدانين تكرن براكتيك و كانجي باكاكي تشكان دينا يعني جروبا كباكاكي دبيجن و تشكان دينا من خاص بزانم او جروب كانجي تشكين خدينا باشا تمام قسما ما فهم كر وكي واري زمان براستي رايا قشتيا تركيا دا و رايا قشتيا كردان دا افيا تي نقاش كرن تي اخافتن في هفته به آگاهی دست بکرم کارم بیجن لگور آگاهی کو کتنه دسته ما د روزن پیشی آمده نزیده دور بلکه نوا 10 روزان دا و هنک دیمان و ویدیو در حق چکبردان دا بین وشاندن وکی کو د چاپمنیا کردان دا جی تی آخافتن داخازیا اجلان جی دوی واردایه بلکه بانگ کاوی جی لسرویه به اوه به مراسمک به تورنک و وک امبیجن دنیای گلک مدیا جیورن به وی هوای به تورنک او چکبردان آستا هرم یکمین او چکبردان یکمین اوه دست پی بکه فقط طبی اوه چاوم به ام نزانن لکدره بکک محمد عجبه او چکدانین او مراسم ویل کدره به لگور آگاهی انت يعني تخمينا الهريمة كردستان العراق بلكي هاور دورين كامبين كانديلي يعني لتركيا زيادة ام بيجن ميليتاني PKK نمانا وارتورانك تشيبوناوي ام پر او كنابين فقط كببها بيا داري دورين كانديلي جيكيكتا بلكي ام بي نظانا فقط نافبرا دولت و نافبرا PKK دا بلكي افيا تي اخافتن فقط تشت بالکیش اویا کو ایرو دولت پاچلی هانی زمان گو جاری کی دی بانکر کو شرط و مرجن بو اولهیه چک بردانه او شرط و مرج گره بین چکرن او بانگا ویش بو کی بو بانگا پاچلیش بو دولتی بو یعنی شرط و مرجن امنیتا چک بردانه چیه براستی پرانی بارد که سرملی Türkiye داكو يعني يرشي تشتك شيء نبا فقط تهديش تركيا ناي يعني بفيها واي نكرن فيها شروع بكن بلكي هناك الرجالات نابين هنكو ناقص نفتشك بردان شيء ببا اوجي يعني الحاصل امنيتها فيها بلكي تركيا هريما كردستان دولة عراقي بهفرة الناف ميكانيزما يكتا via belki خبردانه اوكي كاك محمد لتركيا مثلا من لا خفتنا بريز اردوغان قداري كر لتركيا تو آلية كايكو لديجي بروسيا تشاك داني نبا بلغ هنن فقط قلسو لوازن يعني هناك بارتي نجات پرست و غروبو سياست مدارن نجات پرست هنن كو ناقازن اف چکبردان چه به آن اف آشتی ماینده چه به فقط به اشکرای نابجن ام دجی آشتینه
او نرازی بونا خو به اوای کی دنتین زمان وکی چه وکی به وی هوای دبن تمام ام شر نخوازن ام خوازن کو PKK چکی خبر ده فقط لپی ویا اوی ماکزاگون به و گارتن اوی ناو کردان ناو ماکزاگون دا به جی خو گرتن سه مادین کو خطا سورن اوی بین و گارتن و براستی اوین با مافی کردان و زمان و پروردهی اموارا قبول نکن اویاش بو دولتا اونیتر تهدیده هنه کی جی دسی روژا کول سر ام بجن بیرانینا شیخ سعید پیران لسر وی هنک تشتان نرازی بونا خواهانی زمان ده بجن کو اشتواگو آشتی بو سبب چه؟ سبب بیرانینا شیخ سعید پیران ل باجاران دا با اوایی که ام بجن مساعده جراحاته کدن لورا ای سال امکارم بجن يعني قد خيك تنبو همو بارتيو وام بيجن غروب كردان بلكي حفتك فان بيرانينا الشيخ سعيد بيران تشيتكن قد خيجي تشينبو تمداخله جي تشينبو جهدا بار جهدا بي دم بارتي يعني حق بار بارتي دني حتى غروب مروب فلان اوانا جي تين زمان دبن يعني اويكو ناخذن اشتي تشيبه دبن اف پروسه آشتی ده به سبب هلوشاندن کومارا ترکیه و گوهرتنا جمهوریتا اونیتر. بله باشه کاک محمد خوازویجیش بو تماشاوانا بیجم کاک محمد دارا اکار جبنا مالا شیخ سعیده ویجی يعني بنمالا که ناسکری و هجای براستی ده دیروکا کردان دا باشه ام بحثا لهفکرنا پککی و دولتا ترکیه دکن اما کنگی بحثا لهفکرنا پککی و روجاوای کرسانی بکن کاک محمد يعني اف کریز و پروبلیم هنه ام دکارم بیجن به لهفکرنا دنوار پککی و حکومت دا و ادی پیوندین حکومت و روجاوای کرسانی اینجی ریو بریا خسر باش ببه؟ بله اوجی داخوازی هم کردانه هم جی براستی کاکتل بخوین گلک دمکو ونزانن پشتی ام کارم بیجن افشار نوبرا ایران و اسرائیل دا دمک وصا بدنگیک چه بو هنک انسان جی بهیوی بون که گلو اف پروستاتیک چو کچ بو فقط خویای کو او با اوای کی خورد اراده که یل پشت ویا هم ام بیجن يعني اتفاق الجمهور دخوازه ويا چه ببا آلیدنجی PKK جی يعني بس حوزات دروجبرین سروجبرین هانی زمان رمزی قارتاج اروپای گو يعني کسی کجا آلین PKK آن کاندیل آنج امرالی آنج دم پارتی وقت نرازی بون یک تشتکتونه تشتکو دیجن يعني رفورم چکسازین سیاسی و دموکراتیک چه ببن اوای کی یاسایی بنگه هک جرا چه ببن هری مثلا مهم چیه نوبرا روجاوای کردستان و نوا ترکیه دا او تکری چام ببن ایرو شرط و مرز گلک ام بیجن خوش بونه یعنی چند ماه بره بلکی سالک بره تندو توجیز معنی که تندو توجه بو و بیجن نگاتیفه بو فقط وی وارده جی هیدی ورده گاوین پوزیتیف تین گوه من بالنافبريه فرنسا يستخدم دكم يعني حكومتها هريما روجافاي يعني ريفابريه خسري ونوفا تركيا دا استخبارات تركيا دا محتمل اكو افيش خواهات الزمان كسيجي يعني او نكر انكار نكر بلي اف دبلوماسي دوام دكا التخمين دكم اف جار امكارن بيجن يعني يكمين دا جي من رول قرتبو از تيدابوم و دمکی دریجی از سروک اخ پارتی شاق دیاربکری به باجار دیاربکری به و دمیدا دمکو بیجن پروسه اشتیا یکمین و شاق هبو ایرو از کارم برحتی بیجم ام گلک پیشتا چونه هم د داخوازی کردان دا راسیونالیزم هيا هم جی و گهرتنا دولتا ترکیه چه بو كاكي اسكارم بعشكراي فيا بيجم يعني وقت يكمين دا برين دا ميكانيزم الدولات يجي فنا ايروين نبو قالك غروب نوبة دولتا تركيا دا هبو دولتا كورم بيجن وانجو ندخواستن فتو هبو نوبة دولات دا سيستما وسايتي هبو نوبة حكومات دا جي ان تشتي مهم كيبو ام بيجن دولات باچري ومهابا
و CHP و çağı dijî proseya aştî pêvajoya aştî bû feqet îro ew tev hatin veguhertin bo Kurdan jî ev em karin bêje bi rahetiyê hem siyaseta Kurd gavên erînî avêt hem ji devlet. Tiştekî din kek Mihemed. Mesela Öcalan, Brez Öcalan got ew dixwaze li gel Mezlûm Abdî bicive. Türkiye ve rê bide Mezlûm Abdî ku biçe li gel Öcalan bicive? Yani belki nava rocan da heftan da nebe fakat peşe demê da peşa rojê da ez viya bawer dikim ew çê bibe. Lewra yani em ê Mezlûm Abdî em ê biborîne em ê Mezlûm Abdî li cem we bibînin? Me eviya di rûdavê da çend hefte berê got. Min got belê di rûdavê de marî ziman me got ew ê nava vê salê da Mezlûm Abdî were Ankarê û were hevdîtinek bi Tirkiye bike. Çima me eviya got neku em bêjin agahiyek istixbarî destê bida nîne. Feqet wexta meriv li Ankarê wek em bêjî siyasetmedarê dora Ankara AK Partî û İttifaka Cumhur, rojnamevanê dora AK Partî û İttifaka Cumhur ji dewletên gelek kesan ra hevdîtinê min çê dibin têkiliyam heye. Kes nabêjî ku êdî feneberîn Mezlûm Abdî em bêjin nabi yani sıfatê wîn ku bi berê bi awayê yani haşa em bêjin bi terorîstî wî daniyan zaman fakat ev hat veguhertin. Zanin bi zimanê dewletê da di jargonên dewletê da jî veguhertin çêbûye. Tabii li vê dere ez bawer dikim navbera Şamî û rêveberiya xweseriya Rojavayê da ew hevdîtinê ku çê dibin wek em bêjin heyetêk here Şamê li wê derê pêşgav gavên herêmî bête avêtin evên tesîra xwe ya pozîtîf li ser Tirkiye jî çê bike feqet bi kurtahî ez viya bêjim ev car îradekî xurt ji alî dewleta Tirkiye jî heye alî PKK jî heye ev tiştê dilê teferruatin esil çi ye esil hêdî aştîka mayînde ye hatina Mezlûm Abdî an em bêjin tiştên dî wek teferruatin tiştên di tarîxê wê da di nava em bêjin teqwîmê da tiştên çinem yani esasî tiştên teferruatin. Belê gelekî spas malata ava Mihemed Dara Akar serokê berê AK Partî li Amedê ji Amedê bîvanê me bûyî. Zor spas. Sağ ol, sen çavê. Gelekî spas.